Om Swastiastu. Wastanti tiange Putu Ayunindia Sri Kencanawati Titiang Duta Saking SMP Negeri Pitu Denpasar. Sani mangkin titiang jadi ngaturang satwa sani memurde men suge teken men tiwas. Ada ketuturan satwa men suge teken men tiwas. Men suge anak suge pesan nanging demit tur iri ati demen jahil teken anak lacur. Men tiwas buka adane tiwas pesan nanging melas solane tusing tain jahil teken timpang. Men tiwas keginane ngalesang ke alase lakang ada pakepakan. Tujuh dina anu men tiwas luas ke umah men sugehe ngide api. Ditu men suge ngomong, cai tiwas arihin cek cakutu yang subet telah kutu nicangi nyana pangaman ngide api. Buena teken bahasa trocong baca nya lantas men tiwas ngalihin kutub men sugehe subet tengai mana ya subet men tiwas upahina bahasa trocong yang galang lantas ia mulai laut nyakat men suge dijualnya buen ia masih sikat manku tuh piena ukut yang galang lantas ia umah men tiwase tiwas nyai nek tore icang man kutu belokot jani ule hamba si cang itu nih saut lantas men tiwas ya pura mbok pasnya itu nih sapun jangan tiang mbok. Nah antos sudah pemain anggur pesile bahasanya subejakan itu cuangge teken men sugih pekerjaan nyanane puing men sugih teko kayaknya ia ngomong cai tiwas itu nih cai ngide api teken sang cange masih jani ulihan kau api teken sang pesel gede cuange masih teken men sugih abana mulai men tiwas bengong ia mempangenai bukelacur nih buen manine men tiwas tundene nebok padi teken men sugih nya aku nih nebok kanti pragat lantas upahina bahas tuang cerongcong encol lantas men tiwas mulai laut nyakat di jumane men sugih nyeksa bahas manlat tah dadung encol ya men sugih kumane men tiwas cai tiwas cai apa gak cai garapan nih tole icang man latah gue dago jani ulihang bahasa cai itu nih yang subah mejakan entos subah main men tiwas subah tuh sing nyidang ngomong apa bahasa nih subah mejakan ento saupa men sugih apa mulai ngantek ke kus-kusannya konyang apa nih sedih iya men tiwas ngedahin lacurnya buka ke keto Mira tuh yang licin
Pini ke iwang tiang ratu. Dados kene nasib tiangi. Lacur tiang tadi manusia ratu. Mejani sedek dina anu mentiwas luas ke alase ngalih sang teken paku lakar cukup. Sedang itu yang ngalih paku teken sang sakit ada kidang teko. Tiwas, tiwas. Dewa Ratu, adik ada kidang semua. Tiwas, apa lain itu? Pesawat lantas yang tiwas. Suka jeruk kidang, dia ngaleh sang teken paku. Anggon kenal ngaleh sang teken paku. Anggon dia ngelakar cukup jeruk. Kini kone lantas sang kidang. Nyai tiwas. Mai cemalu jenira. Selo jenira nih. Yeni nyai nyeluk jenira nih. Itu sudah ada pebangmira tekeni nyai. Nyak lantas mentiwas telok jet kidange. Dimana sebuah saja misi mas teken selaka. Mara ia lakar naturang semua teken sang kidang semua hilang di jekaden. Cuman pesan atene mentiwas ngenggalang lantasnya mulai terkejumah lantas ia luas ke pandai ngai gelang bungkong miwah kalung. Nijani mentiwas subah-sugih nada pianakne mekejang anggon bunga. Lantas ia pas semua belanja. Itu tepukina ia ban mensugih. Telek mensugih ngiwasin pianakne mentiwas. Buin manine melari ia mensugih komane mentiwas. Lantas ia metakon. Nyai tiwas. Dia nyai man masalah keliu. Pesawat lantas mentiwas. Kene mo ibi yang luas ke alase ngalih paku teken sang akar juga. Cek sakit ada kidang mo nonden tiang nyelok jet nih. Lantas selok tiang marah kedeng tiang limane cek suba mising mas teken selaka liu pesan lo marah ninga keto yang galang yang masuke mulai buin manine ngemalunin yang luas ke alase yo nyaru-nyaru buka anak tiwas rasa krosok yang ngalih paku teken sang sakit toko sang kidang. Nyen antok rasa krosok. Nih, kendal pesan kena nemen sugih. Aduh, sedot yang sedot, tiang mentiwas. Subuh uling puan tiang tuarnya kan.
lamun sekon nyai Melkiwas main selojit nirane. Lantas buka siteng nih selo kejet sang kidang. Selo marah mencelop limane cek maki jeman cek kidang nih. Mih Dewa Ratu men sugih paide ke duwi-duwine, men sugih ngeleng ketulung-tulung. Aduh jero kidang tiang lunas hijau tulung tiang, tiang kapok lembang tiang tekot di panggung nih marah ya men sugih le banget tekin sang kidang. Telah awak nih mata tatu babak belum tori ia pingsan di subane inget megang ia mulai. Aduh adik kene kapot yang kapot. Nekatnya di jumah lantas men sugih gelem mekelo-kelo ngemasin mati. Asa punika satua men sugih tekan Melkiwas suksema antuk uratnya nyanyi titiang sinep antuk parang santi. Om Santi 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 Om.